Mulam là cái than sai ni chúng ta long là CM phan mà tại cả bang long bên cái hải bằng po MLA phan thì tầm này nút phan cả HAD mà tại Hill Area Development Cabinet Pek Confident Ministry Pek Confident so bắt thang nào là chúng ta Ali arjulong nilita social media long penana tum lahai lam kaning je karbiang long pen bang pho di mahasau pen nut bang trok do la bang trok bong pen asam cabinet long jok manda di maklong pek pon pe pu kan niligi puye bang ke lai lo je ili tum amunit tum la so daud long do nang ni ili tum muni la so daud long do ne ili tum ke karbiang long pen di mahasau already bang hini cabinet minister do CM tum da cabinet minister reng lo lapen nili puye bang ke HD puhang jo HD ke lagat no na kam do velo HD ke nili Assam government ban chuni ri bang la lo HD a department ma se hadak pen pavedet na po atema 95 aning kan Indian Constitution Amendment 100 panapi hala bang so 30 department bang non bang nili ke chini teng plonte ilitoma CM ake haya bang ke la so 30 department additional 30 department inherent subject lo apot lo hai las additional pu las aprang pen around 40 subjects las la so 40 subjects a directorate jong si karbiang lo do arlo dolo plonde HD minister pia kam do la HD kam se avelo HD minister ga kam se avelo no ge athe ka control ji ke CM se control ji mate HD kaman ke kene si klempo lasi karbiang long pen nilige chinia tengke lituma kaching hona MLA lo ele to masi ke hai lo alang li cabinet long ar pu deng de banke lage isi wise decision lo lapen non la bangso 30 department na banke nang li langon ye additional 30 department na banke 95 paninkan masi April chiklo Assam Legislative Assembly long si unanimous is resolution do hala so resolution na tenglo plungte ang tona department mukha bangta ladak nang PFO asam kene executive power buka bangke nang transfer lo 95 aningkan si lansi laso aningkan masih 95 aningkan masih niligi chinia tengke Indian Constitution ta isi amendment wan lo laso amendment wan det penafike legislative power bangta nono bangge ladak karbiang long autonomous council pen di mahasau autonomous council long do ko lasi haladak Assam government long bangke HAD Hill Area Development wa department bangke akam sevelo Hill Area Development akam bangke di mahasau bulon de di mahasau autonomous council CM si langpo karbiang long bulon de karbiang long autonomous council CM si langpo lasi ili tuma muni de tum lasong bang controversy ke wan kenan social media long nilita theklong he je karbiang long pen bangpo di mahasau pen bang trok MLA to pan mane ignore that si inut bak honda minister pipe po kali ini ligi chinia tengke athe cabinet minister already kido tango lasi ili tum non kenang sora bangke hala 30 department mukha directorate bang immediately mantu se Assam government bang nang transfer jima nang transfer da lo plon HAD kam savelo amben legislative non la bill gedo jagalam klang lo je jaga bill ke han dingkan proxinar cap 2019 pensenglok non anta jaga bill ke HAD long pending ko laso bill mukha ke HAD long dami aron veke bharat kachira ron alo tenglo ponda lage direct governor long sidampo governor jong si pene kindia thai do ponda nang return po karbiang autonomous council ba di mahasau autonomous council along sidang transfer po ladak reconsider nai pupo lapen labang so reconsideration claim tame ba claim te tame puthot governor long lelo plongte governor bangke labangke SN bangke nang pivek nang po lasi legislative alam bangta labangta confusion ki doji alam ave nilige chinia tengke lapen labangso a confusion kavedet nahi po alam thia puthak abangke ili tomara to ninje jesi penan social media lo bangke minister anta kelong dun abangve pene pusipu sila nili puye bangla halo ye Dr. Tuliram Rohang ke lage wise decision podim bangela halo alang li lahai ka implement ye phasalang li ka bor ilo lahai claim lo polong de cabinet minister ke non ke HAD minister polong de akam avege cabinet minister HAD ministry long ke kam sabe angtona development adaksi doet po lapen angtona power ke bang ajia pansi nili matha tenga bangke karbiang long asi yang Dr. Tuliram Rohang ke hai bangke lahai selang li claim bom lo lapen laso department bang lo polong de lage
HD minister athek si soselo ke sosial dim bangla hello HD pulong te hadak asam longe ise department ason si pinchong mate sita da Karbi Anglong lo banglo pulong te laso around 40 subjects ba department laso department ahem phu pangsi Karbi Anglong si man po lasi langam lo pulong te asam chief minister bawar and function ko an magedo laso pen chingbar kai si Karbi Anglong si am bangta dukoglo lasi asam long ke deputy chief minister arengan si non dukog mati lasi nilihin puye bangke lage confusion do nangne la ministry deng nudet bangke lage wise decision lasi ilitum kadu gove Karbi Anglong lapen di mahasawarat tom bangke Dr. Tuliram Ronghanga ke hai ke Japon BJP apan chorowek nangi including di mahasaw MLA lapan kadu gove labang trok apanda Dr. Tuliram Ronghanga hai si ke Japon mati hills penke lasi la soteng opolonte kadu gove Karbi Anglong arat ke parti chipu pe pin pen हमने के कांग्रेस ताहे माने के APHLC ताहे माने के CPIML ताहे माने ASDC ताहे कुमाने के कुपने पार्टी ताहे BJP det pola mali lase angtona party bangta non Dr. Tuliram Ronghanga apansi kachuru pinangji la penalang lipan archunai pusi nilihin bangke nilike mathalo